ni khani Pakai Yesu Krista Mary la Martha ina chu agalut achin a hile Martha kitnu hin akot ahonga tis Yesu Krista chu aina ahong thun theina dinga chun akot ahon pi na he akot ahong lu lun chun Yesu Krista chu atovin thu ase ai thu ase pe na chun aso pinu Mary chu Pakai Yesu Krista keng bula chun atovin Pakai Yesu Krista thu sei chu anga je tis ai wanga Martha chu kitchen langa chi a ipicha don sa ding ham ahlum ham atam ham asan ham a eng ham chu Pakai Yesu Krista ne ding chu aman akisa lungim pi a thil tam ta azina chu ama chu lunggi mai ta na he chu jong le a in ho chu asu thienga Pakai Yesu Krista chen aga vet na hoi asa ding chu ade hi nume hi na chu chena Martha chu thil tam ta abola boy le lu jeng hilanga Pakai Yesu Krista thu sei chu aza alo a hi ta na he ale chom khat jawa chun Martha chu hong lung hang ten Pakai Yesu Krista ko ma chu dongin Pakai ven kaso pinu hin ei ki tho pi poi na ko ma atawin da thu sei angai ngai jenge hi ye chun nangin sejin chilang na so pinu ki tho pi in ti in ate ai le Pakai Yesu Krista chu cha chu Martha ke Bible a hi min khat hi ni ve akisei teng le thup thil thupi ta khat sei na hi ti chu email che de Martha alowa ta be en giti ko e English a chu verily alowa truly ta ti dan hijang Pakai Yesu Kristan Martha ni ve ako hin nang thil tam ta in na bozin a hi wangin na so pinuhin aphalai chu akihlen tai tam ta na boy wangin khat bo only one thing is needful thil khat bo hi athupi in thil khat bo hi angai cha kho pen a hi chu na so pinu Marin akihlenin ama ko na kilape kitloading a hi tai kilape the kitloading a hi tai ati chu heji Marin akilhen thil chu aphat dan chu iti asei ham Pakai Yesu Kristan kilape the kitloading a hi tai thil phata thil lo pi ta thil hoi ta chu ichan teng le eternal value ton sot gaya dinga a value uma he a he ala tuna he insunga mi pa khat minu khat elawa nunga go hlangat hi na wa thil ton sot gaya amang the loading thil ilam do kha tawam ti amasapen ta question ikibol ka te jin he he chi thu simin asei chu priority ndi tidam thil thupi tam ta kho sa ding tam ta ome hijong le number 1 a athupi pen ta chu ep ham ti asei che nom nangin huwa ken huwa chu ep ham thupi pen ta igel chu tuing ka pha na Mary le Martha tu sima ko na evet diu ka din ai le tu hin thina zal khunin lum ta lew hen athiding kon cha ha dilew hen epp igel do divem thil igel do diu hi tamlo ding ya he isu hil ho igel do diu thil pha I he nuwa I bol lo ho yong igel do diu ya he teni bo igel do diu ne logo ho I hoi now ikisim now makeup ai lo wala dress ho khat cha igel do lo diu hi thil ina su hil ho do ai wanga thil pha in a ball ho ai lo wa ale thil pha I he nuwa in a ball lo ho hi cho igel do diu ya he jongle in ho chu evaluate bol lew hen o Pakai do kinaija kiti thil thupi pen ta hi Pakai keng bula to wa alwa Pakai to fellowship khom kivop khom sat khom mi hin khwa dinga athupi pen ta hi ti igel do di ya lai hin amasapen chang som tum le ge na chu Martha opened her home for Jesus Christ na I wanga to hit to thupi a he boy it is not something we do for the Lord that is important Pathen dinga alo Pakai dinga ipi bol wam alwa midang dinga ipi bol thei wam hi chu number 1 athupi ai point he Samuel khat na bung som lenga chu vele hen Saul leng pa the first king of Israel te leng masapen chu Saul hin ama thusim chu imu diu ya he
ni khan hi ama gal sa dinga achi ta na he agal mi de chu amalekite kitin amalekite ole ehopa wa ji ti amalekite mi te a hi vin he ai le achi dinga khu samuel them pupa khun samuel sol ko ma chu ase na chi a amalekite mi te zo sit na tha ding he zong le agan cho ho bong no kel cho ho apon cha ke chang amo si chong na tha de de mi keu hi lo ding agan cho yong na tha de ati ala he chi samuel thumo ma chu so leng pa chu gal bol ding a che ta achi a hele aman ahung langa hi amalekite leng pa yong ahinga ahin puis agak kit chong le abana chu hichi asipai ho chun kel cha alwa la kel ngoi no bong no a thau a hoi ho chu ahin ki pu wa hichi kem chu hung hlung wa ta ale chom kha jawa samuel hunga ibola nain thagam healing hi gati ho chu aleng pau yong nahin puya chong le kel ngoi kel cha alwa la bong no a hoi ho nan ki pu ham atitas ale sol leng pa hin ai poi pakai dinga thil to kipa na thil to gan thil to ibol ting la hi cho khu iman di wa kain pu he ama lung del chu ama adinga wa chu di ma ma ai wa thu ki pe chu ipem abon cha ke cha na hin tha ding he atis mi pi vet dinga chu mi ga vet dinga chu sol hi thil phabol bang bang chu mai cha ma thil to dinga hin ken chu ai wa he chu to pathin thupi chu ki to lo ai hina chu hi chibungs 1 Samuel chapter 15 to 11 to obey is better than to sacrifice ki pumpe sacrifice ibol sang wa hi pathin o ngai pathin thu anu na phazoi ti hi chabang manga chu Mary la Martha nunga hoi ta hion ain sungon chu azep hoi nom hon hin hi zeng jong le tu nia Pakai Yesu Krista nang inin hungwa lu han lang la iti lam tu ti ve seding khana chu Pakai Yesu Krista van noi le sit thil sim pa pathin a hin pathin chu in sungwa ahung lu na la adang cha je na hung lu he pon he agil kel je na hung lu he pon he a in sunga ho gilkel dang cha hlagawa ngai cha khat anei je na chu Pakai Yesu Krista chu hi chi Mary le Martha na chu lu na hai ai wai Martha chun leilam thu ti ding ham alowal thil athupi le apoimo ho chu aman amasapen na pathin ana koi ta lo je chun in sung hoi na le alowal in sunga maljin hung ho hoi ta zen ding ro lungkim je in chun Yesu Krista keng bol chun ato ta pon athuhil ho jong azat ta pon hai it is not something we do for the Lord or for others that is important. Hi cho chu athupi a ahinai hi jong le number 1 a hi pon hai pathen alowale Yesu Krista ta to hom hin hom chu number 1 a umjing ding a hi ti chu hislai thu sima ko ni imu do win hai abana chu it is not the physical concern that we have for others tikitau tat thil thupi apoi mo chu ipiham tikla ani na chu ta sa midang ho iga ki thopi hilowa midang ho dinga lungnat na alowa lunggel thim na inei pau yong ko ahi di pui mi min ho a thupi pen da chu aji chu lai vele hen Mary la Martha chan hi vele hen ama chun Pakai Yesu Krista chu dangcha inte gilkel inte ti a Martha chun patike cha ane ding adon ding ho asema kitchen langa chu boy ta busy ta ma hi chong chu mi him hi na hi tapang lunggel ne chu apha ne ai wa hi chi ho masanga chu pathin o mangai ne number 1 first position a chu first concern a chu pathin o mangai ne John bung som le bung ni lang khu vele hen thu sim khat ailowa ale incident khat au min ne khat ve hi Pakai Yesu Krista to ase ji ho ato na wa hin numei khat ahung lu nin aile ama no chu mi chon si ahin ye na chun thau nam tui thau man tam ta ahin puin asuke in Pakai Yesu Krista keng chu azu nin alowa asama chun Pakai Yesu Krista keng chu athi eketi chu chuni pi avet sa ham le kisi na avet sa hin
nei ngai da mi chon si ka hi ti avet sa nai ai ba hichilai ta ase jui hol a mi kha Judah Iscariot chun ibola hichilaya thau hu kisuke aham hija akimo su ke sanga khun kizo hen lang migen the yogi thopi le lap ding he ti Judah Iscariot ama hol a Judah Iscariot to finance apang sum bom po apang sina ma jun sum tam tam din so agel ama Pakai Yesu Kristan hen don bo na jo nangin migen the ho na lung thima na kojin ai wangin ke nei koi pu ati hisu Judah Iscariot lungel ai lowale ase jui them khat no lungalong cho ahoi nai migen the ho cho alung thimuwa akoi cho aphai ai wa migen the ho I kho sa masangwa chu Pakai Yesu Krista elung thimuwa I kho sa masang di anga de chu hiti chu Yesun ahil no mai we give priorities to things or person only after we understand the value of it thil khat long khu dress elowa ale silla chen von keng ko ong khu aman ahlom atam khu a company da to cho company branded company hoi ya aman dong tam jeng ai cho jong le thil nei logo hong hi alowa ale mi ham kha dong chu ahina alowa thil ham kha dong chu aman lut na aso na I heteng le kingai sang a ya hetabang bangaun chu Yesu Krista chu ip ham ti heteng le kingai sang a ya Judah Iscariot laya athusim hi vele han amad Pakai Yesu Krista chu aloi gol bangau an hisap mai the ho hil mai maya Sadducee la Pharisee ho bang bangau ane gel mai the ina aman value na pitapon he ama lung thima chu amasapen chu Pakai Yesu Krista ahita pon he hi je na chu aman Pakai Yesu Krista correction and bold migen the ho na gel kho chu aphai ai wangen ke ka umpoi na lung thima chu ati he Martha yong chu tu tabang bang chu he nai athil phabol alo wale alungel chu ahoi hle nai hi jong le order ta anga jen he mi min kho Christian ni khoi bolding alo wale su to ding kho sa ding atamin he mi insunga mi nu khat mi pa khat hi na nunga go sang hi na yong thil tam ta men hi jong le order ta khu bol ngai put God first and you will never be the last kiti Pathen cho amasapen pena so koi ting le alas a pathen in e koi ngai lo he ji tu he Marthan chilpha agel wangin Yesu Krista cho secondary in the anom tani second position do he ji chu a day lo correction a ball go jo ale I piham athupi pen cho ele it is being in fellowship with him or with Jesus Krista to kinai cha umjing sam sun panong aji cho migen the ho akhan to wa mi phalo ho sum a wa business a bol yong la akive yong la akhan to tu hu ka vet na la ka thang asiji aiwan azo zo na khan vet na la am ho hin khong chu chom ka alwa dai tha ding he ke dinga thil pa pen ta zo pakai do kinaya hi thil pa pen ta hi atis wa noile se na thil phachung nung pen chu Jesu to kinai cha yon Jesu nei hin na nom ti azo ai saw yong ai wanga chu mi kol khat dinga chu thil ha sa ta khat ya gel tho dinga chu alo wa ale Pakai Yesu Krista alo la God Pathen amasapen a koi ti chu thil ha sa ta I rather have Jesus Jesu nei kanom joy ti to sim khu ai le ni khat hi golang chapang khat ama hala sa them ta ahin apa chu pastor ahin ale ama chun gospel lao anda sa aji hin ni khat hi ho ina chin a next Sunday ya dinga lasa akizil pe na hun alung thima thil khat hong metis mi hichi gamsunga ben ailowa ala lasat min thang group tam ta chun lasa dinga ako jiwa ailowa la ke ben a hongin lasa hong pangin singra hong pangin sum tam ta na lo ding hi tio chop ahin gela hel amount cho alung lu thim kichi hen lang sum kilo han lang minjong kamin thanding hi nelo yong kanei ding hi tia alung ahin gel ai again light a chu a table chunga chu le kha pe khana chu thi thu kg poim khat kg ati cho
Hiji poem kizi chu Jisu nei kanom joy. I rather have Jesus. Vanole si chi na tip na hau na sangin hiji Jisu nei kanom lai ti khu kizi ai. Hiji mu pha na chu ama alung ato kha be se ai chu ala la ahin sim. La ahin sima a next Sunday ya chu ahin sa pa ya ai. Ala tu ni ya hai Christian tam ta aza asang kisim tha na ha na ine chu Jisu nei kanom joy ante. Ala hiji pa chun van noile sit min thang ben ho singer aga pana las aga pana sumtam ta min than tam ta lo sanga Jisu nei kanom joy tia anasim ya ai. Ama ta chun ahin khuta face experience anane hi ya ai. Hena chu Jisu hi pathiani apat na pen a first priority a ikoi wa la thil zo se chu setting hung acham chama hung uma ai. There's only one needful thing in our lives. Thil khat bo a ho pen ta mani he chu Mary na ki hlen ta ne. Mary ki tinu hi gospel lam vele ama thum ve li ve tabang athusim ki se ya. Akisai si ai velen ama Yesu Krista keng bula bo ma cha. Khat ve la ki pa thu ase khat ve la ngai dam athum khat ve la ki si na thusima he evena hale ama Yesu Krista keng bula umjing. Hi je na ju tu ni ge ya he ama hin khoi e hon ki hil na nei ta ve na he. Thiltam ta athupin in. There are so many important things in our life, but the only important parts of our life is the only part that God sees. Pathen de lo wa thil ipi thil pha bol jong le han akan na om po ne. Ai lo wa le pathen to kibop lo wa thil bol jong le han akan na om po. It is important to do things with him than for him. Mitam ta hin to a to do thoding alo wa hele nei le go wa po do thoding ati hin pathin na to chi chu ai po ne. Amasapen then with him. Pakai Yesu Christian say you somlani anakovin a first purpose to AHI to be with him. Mark bung tum chang somla chang li ako kimo na he. Ho gel hai pathen to say ding ama nung zui ding gospel to pa say ding yan na bo igelun. Ai po ne. Say somlani ako chu apat na penas ama to hom dinga ako ya he. Hena ju Christian de ho yong he pathenin ko hi alwa ama KHAT sa hi apat na pena hi ana ito amasang wa ama to hom ding ama to kiwop ding ide ade hi ya he. Fanny Crosby kitno hi 1820 langa thusim hai ten. Fanny Crosby he het de hin chonga to a hon hobung la ine ho hi vele hen atam zo hi ama sim hi ya he. Ala ama hi 6 week hi a chu mit cho ai tan he. Amit cho jowa hi ahin khus sung ke ya ama hin more than 8,000 gospel songs. La pathin la hi sang git wal anasim do. Chong le khasimot he din ama poimong hi a omin he secular line of omin he. Hina zo ama hi she became one of the most influential persons on earth. Amit cho ya he. Hena chu aman poim khat aji na ako asay chu kamit cho ding hi pathinin gon pi a hi ti intentionally a pathinin gon pi a hi na chun jing bang khule pathinin khu kamu sa ding na hi tam tin e dong le ke kanup lo ding he ti aji chu pi ham tile hiti leisit hoi noin kamit lamangin tin pathin hoina kamu thelo ding he ti amit chot wanga chu pathin hoina pathin to Yesu to akiwo bi na chu van noile sit hoina sanga chu pathin hoina man amu zo chu amit phahon amu lo thil tam ta amu men he pathin hoina ena chu jing bang ko la pathinin namit hi ha sa tang ka tin e dong la kanop lo ding hi aje chu van ngama ka chi a kamit ka ha akamu masa pending chu e hu hing pu Jesu Krista he low pi zo na mi pathin to akiwo ma pathin cha masa pena akoi tile mi mit cho hon rong van noile sit hoina sanga thil hoi van gam hoila pathin hoina amu the hi chu kiche tan ki moin chong la hin khwa hi pathin hi apat na pena ikoi ting la thil aboi ompun aso I can say but when we put God first
we are never the last. Mi khat doctor ai in business a min thang ma khat mi hau sa ta khat hi au min hin ama chu pastor pan achin aga ko ji in hungin ki khomu de pathin ho khomu de ho in kai khomu de te aga tiam ji la nom ji lo chu ka business a lenin ka su tu ding yang sunday de atamet chu excuse a pe peng hala ni khat hi regular check up ma chi a hele cancer patient hi chu hung ke do ta cancer patient a hi hung ke do zowa chu sunday a hung jing jeng chu pathin ho dinga aji chu ga ve de phan idam lai se wa ikipa the lai se wa neilago I kho sa lai se ai pathin I don po wen ai wanga life threatening disease elo life threatening thil ito ting leo phat tho la pathin ho no dinga pathin koma taw na dinga phat tho wen idam mo ting leo bo thina ding din mo na ting leo bo pathin chu athupi pe na I gel chu ai wanga neilago insung no ta ting leo pathin chu number 1 priority ki pg lo Christian tam ta tabang ai azon ninga ke tu sim ka en saying gatin 1920 Paris Olympic chi tu sim ta hin chong le movie a yang event ji diu hin a movie min chu I bitam Chariots of Fire kati ham Fire of Chariot kati ham khat hin la khu hi chi 1924 Paris Olympic akun Eric Liddell kiti pa hi Britain mina 100-meter race anapangin he Britain represent ahin ama Olympic và nối lấy seat gold si na kite na thupi pen ta Olympic nga chu 100-meter race a hi Britain de aman represent a ball hi le hi chi 100-meter race a assign a due chu schedule a hen ball le Sunday a hi ahung chu khata ne Sunday a hi je na chu ama chu Christian a hi Christian Jisu to kivop jing pathin thu le pathin ngai lu ta mi a hi je chun ama chun withdraw ki ball ta and at newspaper mainline newspaper ho TV ho event na ahile ase dan thusima ama dem na kyau se sportsmanship ahi poi anei poi alwa ale patriotism agam ngai lu na anei poi gampum pi ama changin represent anga ball chu iti a head lo ham ami te angai lu poi agam mangai lu poi ta criticize apa ball jeng chu ajit penda chu pm ama sunday ya gilja akai ji na chu sai lo wai Sunday ya ayan chom khat jamin ama yang hi che chun a sai ta pon hin ai wanga chun 400-meter race a sai dinga hung tan he training yang a bol kha lo zilong kizil khala wen 400-meter race a chu ai wanga chu amin mai ki taw te ama le ama chu Olympic nga runner sai te na langa mi khat na ane ji wa chu 400-meter race ang apan sa tan he koi man agin cha lo ai wanga chu 100-meter race a chu mizo sit ane kinep pi following days a chu map ni hello ni khat na chu 400-meter race a chu hung panga hale amain winner champion hin line he ina aman ali say I believe God made me for a purpose hicha ko na chu mi tam ta in pathen to give up home Jisu nei hin na nom dia I say you Jisu to give up ama thu ke lo ama thu ngai jing ke chu athu pi ti chu an hen do 100-meter race a pangtalo chu Sunday schedule a hejina I wanga 400-meter race a sai khalo practice ball khalo chu 400-meter race a ha pen a hi chu pathen na pi je 100-meter race ana pang hen lang first ana la hen lang amin than na chu to 400-meter race a first ala amin than na chu ite a hele 400-meter race a ita practice na bol kha alowa winner a hi a amin than na chu alo pi zona pathin ahin khwa apan ji na chu ichan ge ya chu hin khu ahin mando a testimony ahin semi hena chu hi chi Bible changa mo chu Mary la Martha on koi mami phamo ompo achil gon hon alungel hon nong aphamo ompo zeng rong le thil hi priority
prioritize ibol deu hi koi hi amasapen hindam koi second hindam koi third hindam family yang athupi zila chang athupi ni ne ding don ding sumle pai job ho yang athupi lekha sim nang athupi ni hidong le e ho adinga athupi pen ta cho pathi ya ama hai ama sa pena ekoi ting leo adang ho se si to order a hung tho tho ding a he ti cho hi chi tu si ma ko na si mu do hen tin isei kham kamu pathin phathe bu pe ta ne ka ki pa chan ti tan de ta na mang ga de